بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. بركات رمضان ما هو هي دما تهني أمها لبتي أخونا كنا نعرسكرا هذا سيرة هي لغة من سلسلة دشوم ميادو تلبيت أخونا أختنا مخاطبه باقي كجيفا موضوع كي من النبي صلى الله عليه وسلم كي مولى عالم تكفى نمونايك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اختيار قربا فغني فرم متوري ما مقصدك أقول من تدمج لبما الله فهيكرب بفلكي إمام متفير نبي محمد صلى الله عليه وسلم كيرت قرآنك أحزاب سورة إكابس ونايتك الله سبحانه وتعالى وني إكلاك فانكي مؤمن نبا نمونا إكمغا وحي قربف إكلاك وحي قربني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مي آياتك إكلاك وحي قربا فوني من النبي صلى الله عليه وسلم يكي تبامي هن نمونا إكلاك فانوك كيباغا تبامي هن ريوتي بيغن نمونا أي الله أميد كرا آخرة إمام بامي هن كميهن هريرغا أرغن من نكي الله سبحانه وتعالى إمام بابا يكبا إرغا إما النبي صلى الله عليه وسلم کے بس فلتك عمل فلتك إكلك فانو کے إمها كندتا إوان إبجه أرغن من نبا نمونايك مي آية بيدگين الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ودار فني مي آية كي نمونا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نمونايك كان ديه قد ورغ دليلك ایکلیک فانو بس فلتک عمل فلتک ایکلیک فانو تفات حالت تکوگا ایکلیک فان تباو منوي ورغد دلیل گوتو شکenne ایکلیک فان کی ایکی گگوتو ارگو من نمونای امامن ایکلیک فان کی دولت کی وریه ایکلیک فان کی حکم تکربا قاضیه ایکلیک فان کی میستکون medуга سلو همستاس كان قائم كرا مسلحة علم وغنى دبا معلمة إكلك فانكي ميستكون هيومك تربية كرا مربي بسمه إكلك فانكي كهابني بلباغي فيريه نجى فريها ما فيرمي هجى فيرمي هاك فريها ما زماتا وفل وافا بيكله إكلك فانكي بابيك دور أدا كرا وافا بيكله إكلك فانكي هنغرامة ليد كرا وافا قايدة إكلك فانكي مسك بقول كربي مرالي كيري بيكله تفات إكيكي غغتون إكلك فانكي نموناي الله سبحانه وتعالى ما تبري كربا ما كربا فنوبي إمها نبي جنا رسول بيكلنكي ألغون من نبا نموناي الله سبحانه وتعالى أنعام سورة جنودها وانا آياتها خذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ينغوا فوي نبي بيكالون التباوما أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إبيكالون نكي أي الله إبيكالون تدمغ دكي ميهن تدمغ أدبا ميهن مغت يكاليك فان تباي وداغن نواش مهم مكان هوري رغا ألغن من الله سبحانه وتعالى جمع فوق شريعة ما النبي صلى الله عليه وسلم يدبما بيدگين إكاليك فان تباو مكيبس ورم مهمو كامكن ألغون منيجي آمو كتجا نبي صلى الله عليه وسلم يا تبا اقتداء ومك كوريجا إكلك فانو بس تبا وداعن هذه كوريجا إمها نبينا رسول بيكذونا حكم تام منسوخ نوه هوري إمها كانكم ألغون مني بيكذونا بس تبا وانغ بجه كانكم بين المورين بقولي فاها كورباف إغتون كيامن تري وما ألوكموغا ألغون من نمونا نبي بيكالونا رسول بيكالون بلاغن ننگه بجه إبيكالون نكي إبيكالون إغتوغا ثابت تيباي ورق آديا خلاف مثال
Allah subhanahu wa ta'ala abul anbiya Ibrahim alayhi salam darikala ko nudibi eta duwa hebbe umru folon duwaswi fahon ekale faana Allah subhanahu wa ta'ala debbi Ismail alayhi salam ekale faanu gemme zuwan umru fururaga zabah korebu man Allah amuru korebi korebu beenumaki ekale faanu zabah wegen diumenno ehennam wes ekale faanu ge kiyaman terikan hori minbaren Allah subhanahu wa ta'ala imtihan korebu ekale faanu Ismail ge faana mukhatab korabba Allah huwa fin fuluga korabbi wahige wahaka bayan korabbani inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara lobe wa dari fulaya tibanne huwa fenuga kale faanu zabah korabbati feni wadagen fiye ine toy deke wada gannawani subhanallah Allah ga amuru fuloma ekuga ituru goten nonnane dari kalam vidaluwani ya abati fal ma tumar satajidni inshallah min as-sabirin kaleeg faana amur korevigen waaguta kaleeg faana kan kurabbaashe iraadu koreviyaati manne ki getterin geteren waa waniko kaleeg faana feni wada gannawaane mi nabi beekalu kaleeg faana wada gati appuluga hippawaagen hanjaru tuunu kurabbaage Allah ga amur fulu tanfiis kurumattaka wadaagen hennamo sekan korevegoten nuwi ege badaluga Allah subhanahu wa ta'ala kambali bakariyat debba Ibrahim ge faanu imtihanum faas vejji kan angawani kammihin huriruga algon menna ebe kalunaki furihama namuna abba iruga hame gotak tabawumuga kiyaman terikan ada kurmuga rasul be kalunge terega nabi be kalunge terega Ibrahim ge faanu fiyawadi henhim be kalunaki vesama e daraja gatibbe be kalun Allah subhanahu wa ta'ala Ismail ge faana tawrifa sana bayan kuraba wahi kuraba fawe كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا إكلك فانو قهلو ورنا نماذ كرمشا زكاة دين من أمر كرباك مغاوي أدي إكلك فانك الله كحضرتك روحي وديكتم لبيجن باب إكلك هم يكس ألقون من النبي صلى الله عليه وسلم يبس ألقام بار ولبا الله سبحانه وتعالى وني تفات إكيك أمرتا كربا هم يأكوغا nabi be kalun ebe kalun naki warak ginen dua kurabba zikur kurabba bay ekan kamu gaves algon men ebe kalun na tabawa ebe jehe odati kankan meduweri be geves ebe kalun wani dua kurabba misalakan ayyub alayhi salam ekale faana balimadu kabe kurimati be gen ahiduga zaman gandakan ekan demigen diuma vidigen Allah ga hazratuga dua dannawani timanne mi musiba ambi wani kurimati be fe وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رحمن وأنت إله حضرتك إكلك فان وني دواد النواف يونس عليه السلام ما هيك بانو تريغ وي كني وري حالتك الله حضرت وني دواد النواف زكريا عليه السلام ذلك لك لبم ما يسبغن بحالك ذلك لك نلبي كمغه احساس حدتي كان إكلك فان بدو يهدغا Allah ga hazratuga dua dan nawafani Allah subhanahu wa ta'ala mi bebe kalunge dua ijaba kurabba adi hame fada Zakariya ge fana Yahya ge fana Allah wani minbar ko debaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badur ge hagura ma ge dua huga birwar kama nama angkan hatar fara bashala fawairuga ekale fana takrar ko Allah hazratuga dua dan nam badage mimi istakun mimi hum kolo neti hingajjekama paninama iballahan alkan qur'an bayakunu tibene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua korabam wadage hama ya kuga nabi be kalunna tabawu muga algon men balanje paragina kankange bur ebe kalunna ki Allah subhanahu wa ta'ala barabbuda birugati wa bay taqwa beri wa bay ebe kalunna madhaya ta'rif bayan kurabi ebe kalunge wahaka maryam suratuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabuma vidigen ebe kalunge wahaka bayan kurabba fani iza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya ebe kalunge sifaige gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge ayatta rahman wa anta ilahu ge ayatta ebe kalunna kiyewe hiduga ebe kalun sajide attiriwe wadagen kiriti kurabba kam gawe komyakas mi nabi be kalunge goy egotuga algon men hifahattan ebe jehe e nabi be kalunge terem wadagen nabi emme man nabiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yattabawa
ekaleege faanan iqtidaa kurumuge waahaka e mawduwan algon men waahaka dakkaaruga kii vegento ekaleege faanan eha bodat tabawan jeheni kii vegento algon menge namuna ke ekaleege faanu balam mi jeheni mi udakam visnada jehe kame shakkenne tafaatu ekeke sabab tange buri eka terege sababaki muli insaniyata muli miistakunge teregawa emihegge hayatu emme furihama mihaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama bairuga algon men insanon ekaleege faana iqtidaa ve tabawan ebeje ama yakuga ekaleege faana tabawuma ki algon men haddawagen guluba ila angawa amur kurabba fawa kame ama yakuga ekaleege faana ki allah subhanahu wa taala khasa rakateri kame debba fawa farate udi faafa bodati faafata kunna kudi faafata kun rakateri vegen ba bekale ekaleege faana baba lebe wahiga rakateri kan devigen ba farate ehennam wes baik kahala kudi olonta baik kahala kankamuga korewmaki ekashingen wa kame gotu ehennam wes ekankan islah korevi rangal korevigen da bekale gotuga ekaleege faana wani kadeli ama yakuga allah subhanahu wa taala ge mima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge muli haya pulaki ibratun furigen ba fida wartake iman kama tawhid ge fida wartake akhlaqa suluku ge fida wartake tedumaga ulembi goi saaf kom bayan ko deifawa fida wartake hame yakuga ekaleege faana tabawumaki ei nasra kamyab ge sharte ei ketteri kama heokan kama ngede mi hunge magu hama yakuga ekaleege faanuge muli halataki huriha halataki ei namunai mi warang aade khilaf kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muli huriha halataki namunai ekaleege faanuge aammu diriulum algon menna bani fenna algon menge tere miha ko mihege aammu diriulumuga egen beenun nuwa bai kala kankan hunnan misalakan emiha hina tahirwa goi ei kom mehen anibbekan egen jehe kamenno ehennam we salgon menna namuna kawwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekaleege faan hina tahirwa wada gannawa goi ekaleege faan qadwa hajata wada gannawa goi ekan kamun tahirwa wada gannawa goi allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalu wani tafsil ko bayan ko debwa allah subhanahu wa taala ekan egotam minbar ko debwa fewani e namuna algon menna dibuma algon menna ehennoni kihinetto egeni heogotuga hina tahirwa ehennoni kihinetto algon menna egeni qadwa hajatun heogotuga tahirwa ule ehma mi namuna wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kiban algon menna fenif badalama hinga walabata hunna aftunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kibaga miha baawar namuna wa iruga algon kannege miha kuda irukolege terega ekaleege faanuge hayatuge tere waahaka dakkani kon kamaka kame uriha kamaki ekaleege faanuge kiban algon menna ba namuna balalama hingawa ekaleege faanuge akhlaq mista konna meduga ekaleege faanu muamala kurabba goi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameduga kirtiwanta allah subhanahu wa taala wahi kurabani wa innaka la ala khuluqin azim kaleege faanu wani mativeri wegen ba khuluqige matige ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha ya sual dendawun ekaleege faan ga akhlaqa behegotu idalu wani kana khulquhul qur'an ekaleege faan ge akhlaqa ki qur'an maane ki qur'an ge asfawa huriha ragalu sifai ekaleege faan ge kibage botte qur'an ge mana kurei fawa huriha nuga sifekun ekaleege faan wani durwegenne ei diri huri qur'an ei qur'an ge wa huriha riveti sifatake jama kurei fawa insane allah subhanahu wa taala ekaleege faan wani egotu garakkaateri kurabba safiyatu bint huyay radhiyallahu taala anha idal wani ma ra'aytu ahadan ahsana khuluqan min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabboren wakin akhlaq rangal ehem farate timan kamana nudekime mi ekaleege faan ga akhlaq algon membes eman akhlaqun seenatteri wange beje ರೀತಿ ಅಖ್ಲಾಕ್ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಮಂಗೆ ಹಯಾತುಗ ಹುಣ್ಣಂಗೆ ಬೆಜೆ ಬಲಾಲಮ ಹಿಂಗವ ekaleege faanuge maaf kureku kirtu qur'anuge allah subhanahu wa taala ekam wani bayan kurabba fabima rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan ghalil alqalbi lam faddu min hawlik ekaleege faanake waran ogateri be ekaleege tuga allah bayan kurabbani
harukashi bekalennama kalek faanuge kiba mihun tage farabege higajje zaiduge faanuge bappa ya bodu bebe ekalek faanu hodamun wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariga wadagen katima adi emihunge darifulu fenunima e darifulu deen edunima rasulullah sallallahu alaihi wasallam bappa ya bodu bebe dakkawafa mihiri bappa ya bodu bebe kalek faanu beeno goten nimma washe hadis kurabima ekalek faanu ikhtiyar kurabima nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariga kurma emei akhlaq tinduwas wande mushrika ko miskituga bandefa behettuma fahuga insani huriha khidmaten ena debbi ege fahuga du kollashe sahabin nginge bi ebe fulaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam eruga islamumuga kurin gatul kurumuga niyatuga abihe ehennam istinduwa hoge e manzara fahuga du kollafa daakan noro islam be wada gandawani mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rivete akhlaq aad shakkenne ekalek faanuge laduweti kam algon men balala afkam baninam ekalek faanuge laduweti kan abu sa'id al-khudri radhiyallahu ta'ala anhu bayan kurwa fani ei kaaveni kura umura fora fa zuwan anghin kujjaka vuram ves laduweti be kaleki ekalek faanu e laduweti kamuge terega hunnawani ekalek faanuge moonu fulu matin kamakan hinnu tanwas vejji anuwata nuruhum vejjiya ekame mistakun nan egen daane enname sekalek faanaki laduweti kan hurikam gavias ekalek faanaki fidi bekalenu ekalek faanaki hibbaru gada bekale ekalek faanaki hangurama takuga ehem befulun ekalek faanuge himayata rakkaderi kan hoda farat badur hangurama adives enon hanguram tahuga sahabi bekalun ekalek faanu ge arihun rakkaderi kan hoda mudiya alek faanu gota vidalu barabun azib radhiyallahu ta'ala anhu hama ebidan ekale faanuge himata rakkateri kan hodwa kama bidar ekale faanake hanguram tawga sabitu wadage hunne bekale hunainu hanguramage duwahuga muslimunna mudagu taka musibat kurimati wegen diyairuga ekale faanam sabitu kama ekkon hangurama korabba hunne uhudu hanguramage duwahuga muslimunna ay befulna hiful korabuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam swarga wadagati kama ekmak ekalek faande hunne vitanuga hunnawage gada hangurama kurabbamu badage ekalek faanaki fidi bekalennu waran hibbaru goda bekale madina ge mihunge meduga erriyaku biruwari kame feturi gendiye sahabi bekalu tayyaruwegen ekamegge habar hodam begen nukume badage niruga gini kanya nukume badage abu talha radhiyallahu ta'ala anhuge sawari hoddawage gini kanya nukume badage rasuge rabbeer ballawa wadaga vidalwani eppes biruwari kamenneti එහෙම එකලෙක් පානකි හිබ්වරු ගද ජෙහිලුම් කුඩ බේකලේ එකමක එකලෙක් පානකි ලදුවති බේකලේ හම එයා කුගා එකලෙක් පානුග රහමතා එකලෙක් පානුග හෝගා තරිකමුග වාහක මී දක්කා කොළු නොදා වරුගේ වාහක රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කිබෑගා මී නමූනාවේ එකලෙක් පාන් එම්මේ රියකු රියලුකම් කුරපුමුගා ආයත තකුරාරු කුරපමුම් වඩාගෙන් ඉන් තුඅද්දිබුහුම් ෆඉන්නහුම් ඉබාදුක් وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قم فدا غوري آية الله سبحانه وتعالى مخاطب قرباني إن تعذبهم فإنهم عباد كليك فان بامي هن عذاب دبا في كما بني نمي إبا الله قالون وإن تغفر لهم إبا الله بامي هن معاف قد دبا في نما فإنك أنت العزيز الحكيم إبا الله عزيز وأنت حكيم وأنت إله الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلیک فانکی ورنگ ہوگا تیری فرات اللہ سبحانہ وتعالی اکلانگ اکلیک فان صفق ربا فنی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مولی عالم تک رحمتک کم گمنوی تیمن اللہ کلیک فان نفنو گم ہمیں گو تک اکلیک فانو کے گام بھی ہونا رکھا تیری وافرات خدیجت کے فان سورگ وڈاگا تم فہو گویس ekamenage ge attimage faratakan ekuwerinna kaabotake fanuwade wamun ekalek faanu wadage ekalek faanaki tawadu verumuga hittiri kurapumuga la masidu namunai ekalek faan kuda kudinna salam kurabba hadwa ekalek faanu ge appuluga kuda angin kudin hippawa kankaman edi wada gannawa amilla fulan ekalek faanu ge faawan jodu kolu maramat kurabba ekalek faanu ge hedun koluga baaluwa
adi hama egotan ekalek fan amilla fula bakari echhige kirufodu felobba haddaba adi hama egota miskinunna ekkon ishinde wadagen adi mihun yatimunna adi firin marwefawa angenunna ehiderikam forokoddeva miistakunge dawat qabul kuraba bari hama kitamme kuda echchaka dawat devikamuga vias hittirikama ekoge ekalek fan ekan qabul kuraba bali mihunna goalam wadagen adi miistakunge janazaga baaverive wadagen haddava ekalek faana ki waran hittiri bekale ekalek faana ki wara dilati bekale vesme ekalek faanuge dilati kan khasa gotegga ramadan mahu iturwegende jehe waha ekalek faanu haluive jibril alayhi salama kommereyak baddalwa hisabun ekalek faanuge dilati kan iturwegende ekalek faana ki saabituwe hunnawa bekale wara zuhudu veri taqwa veri bekale duniyage edum folo kuda bekale edduhak umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu wada gandawan bedi wada genger kuna gandegge matiga rasulullah sallallahu alaihi wasallam onnawani kom feni wada gen ege e kuna ganduge asaru ekalege faanuge hashkolom fenuma ekuga umaruge faanu kirtu kurabbi ekale faanu suwal kurabbi umare konkama ka to ekalege faanu te kirtu kurabani ekale faanu vidalwani kisraya kaisar emismi hun hada niumatuge ekmak allah ga nabiyya ehindu eman nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani e umaraye kalefan ruhi wada no gandawan toye duniye mi hunna liben adi timanna menna akhira liben subhanallah ekalege faana ki wara duniyege edun kuda be kale ekalege faana ki amilla diriulum fuluga wara boda aadaage diriulum engulu be kale kembuemuge kandatta ekale fan gendawani waran aadaage otegga mas demas timmas wegen dairuga ekalege faanuge geterega alifanun hunu kuri echen nuhunna duwasta de maane ki zamsam fena kadura adi kirun ekalege fan diriulumuge kembuemuge kankan hamajaswaniye hama yakuga waran aadaage gotaka avahar furudappa be kale bulu kurabba zikru kurabbagen kanata vaagota farata vaagota ekalek faanuge kanai bodashal labbagen avahar fulu lappa bekale vaag fulu dekke umuga madumatiri bekale takurar bay fahara vaahakata tim fahara takurar kurabba bekale miistakunna visne gota vaahakata kwa bekale hini waruna kurabba bekale gada hunumun hini wada gannawa bekale no ennama isbain halet takuga ekalek faanuge dappuluta fenna waran hini waruna kurabba ammu usulakun ekalek faan hini waruna kurabba bekale kirti kurabba bekale waraginen kirti kurabba bekale ehennam es kirti kurevumuga addu fahanala dawara adugada ko kirti kurabba bekale no ekalek faana ki khutuba devumuga birweri bayak birweri inzar devwa bekale ekalek faana ki lashkar takabbir wer inzar de fadan gada fadya khutuba devwa bekale khutubage minbaru sekalek fan digu kurabba halataka kuru kurabba halata genguluba mistakunna muamala kurumuga warang ogater ko muamala kurabba ekalek fan libifawa bime allah ga mauga waquf kurabba fawe huwa kurabumuga huwa kurabban je halata uga huwa kurabba fawa bekale gaganda kan ilmerin vidalwa gotuga addi hebburen gina fahar huwa kurabba fawe adi hama eya kuga balimi hunna gowalam wadagen gina ginen istighfar kurabba balimi hunge bokoluga ishinde wadagen boluga firummawa heo duwa ibe kadunna kurabba bekale sunnai kandatta fituri kandatta ka warabbodan ballawa bekale ekale gifanaki saaf tahar kam warabboda ballawa bekale kanatun heo rangalu kandatta kurabbuman iskandevvi bekale miistakonnan ecche devvuma kewuma buima saaf tahir emmeha heo kankamuga ekale fan kanan iskurabba fawa bekale man nabiyya sallallahu alaihi wasallam mir wasduwa ecche sallobi kurabbi bekale ekale gifanaki warak gina gina den unguluba bekale giya vede wada gannawaruga wudu kurabbaru namaz kurabbaruga tafatu ekeki halat tawga ekale gifan den ungulubuma lobi kurabba ekale gifanuga hayatu gemme fahokoluga ves ekale gifanuga balihal boduwe gendi eruga ves sahabi bekala ku dak unguluba tam feni wada gen ekaman ekale gifanuga moon fulumatin edum ihsas wihiduga ummul mu'minin aisha radhiyallahu ta'ala anha ekamanage dappulu madu kurabuma fahuga miswa ku devvumun ekale fan dappulu ngulebbe
رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا فوا إكليك فانوك عمل فلو تكبل على إرغا هترو بيا كنجل مورين إكليك فانوك عمل فلو تبسوا فوا أي ميستكون يتباو مفسيهك إغتون بلالا إرغا إكمكي أي جبلي فطري إغتون إكليك فانو قربا فوا كنكا فطري إغتون إكليك فانو قربا فوا كنكا مكي سنة إغتوغا تباون جه كنكا منو المورين إكنكا مغي تريغا إكليك فانو هلفلي وما أولوون إمن وفافه أدي هما ياكوغا إكليك فانوغي ديري أولوفومغي تريغا إكليك فان كورفا فوا كانكان عام مدير أولومون كورفا فوا كانكان هميني هما ياكوغا عادا كادا أغي تريغا هوري كانكان بس المورين نبالبا أي تباوان جه سنة غتوغا إكليك فانكي عربي ترين عادا كادا أغتون إكليك فان كورفا فوا كانكان مثالكان إكليك فان تور كورفي هدون كولتا أي المورين غتون هما نبايچه إسلام دين إكليك فانا باوالهم کے کورین سورن فشگیں إكليك فانا تور کور بهدونتا إسلام دين او مفهوگس بینو کور بهنموس إسلام دينو گانگوا فوا باقي همتکے فهم ونی بیان کو دباف ہم یا کوگا باي کالا کانکا مے إكليك فانا خاص کانکا مثالک عثر ميهن نبورن گینن کیاون کورم فدا کانکا مکی الله سبحانه وتعالى إكليك فانا خاص کور بافا کانکا එහෙන්නමස් එහෙම් මීහුන්න මනා කර විගින් වා කංකා එකං කමුගවෙස් එකලේ ෆාන තබාව මෙන්නේ දෙන් ඔති අල්ගොන් මෙන්න ශරීයතු එකලේ ෆාන තබාව මං අංගවා ෆා කංකං එයි තඅබ්බුදි කංකං එයි ශරොයි කංකං එයි දීනි කංකං එයි එකලේ ෆාන එකං කම් කුරවා එකං කම බාරවලු අල්ගොන් මෙන්න ගෝවාලවා ෆා කංකා කම් මිහින් හුරීරුගා මිමන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කි අල්ගොන් මෙන්න වා නමුනා එකලේ ෆාන තබාව එකලේ ෆාන ගොන් ඉක්තියාර කොෆි මීහකි කාමියාබා ෆලාහ් ඕදාෆ් මීහෙ أرغون كدواك الله سبحانه وتعالى أرغون من حياتك إما النبي صلى الله عليه وسلم كي فريها من نمونة كبيجنديو دنيا متيجا دينغولة أمها فارو جميعون كي أرغون من نمونة بلمو كبدلوجا ما النبي صلى الله عليه وسلم نمونة كبلاميهم كتريك أرغون من بيجنديو الله إكمل أرغون من ما كفاه كدوا هيوج من بركة دواش وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.